Hay un winik de Hasbil Jairo. Tama de San Lucas 8:40. Cala su chantal de Jesús. Vaya yutziliotan ans winiketik yun como spisilik yaksmalibelik. Cuando volvió Jesús lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Siempre te calacó te cajualita de un lugar bayel machactamal y el yun. Miles atul te ansuiniketik smalibelik te cajualtique. Hichip de tiempo in hermanos y amigos. Bayel tahtul te ansuiniketik ya smulanik te ya yel te concierto yilel te concierto. Valle miles y smulanik. Y de Mecobalbe, Dios está contigo. Amén, chigme. La bendición vendrá sobre ti. Amén. Hay ante guaye. Te cajualtique Mike vino las pitesat. Meria smulanik ya yel te ansuiniketike. Pero halbe ya iskop Dios, halbe ya kawalbe, hermanos, jama me awotan, ik atawotan te kahualtike kawut. Chaustul nastukel. Ma bayel machayas kanstukel te mero yayik tayotan te kahualtike. Bayel, hermanos y amigos. Hatejate te yakatayay el mensaje ini. Mera yawak ante kahualtike ochtawotan. O awik obalista wotan te kahualtike tasmelelil. Pero hay un winik. Estamos de San Lucas 8:41. Tal tul winik. Jairos vigil. Principal yun te sinagoga las quejas bata yet al yok de Jesús. La yalbe wokol te yakukshbatas na. Tal jairo ini tal maba pajal sok te yantik bayel tachtule sino que te jairos bil chignas bil porque mero yan te bin las pastukel te jairo. Alayay te jate Jesús te aistama te no polay jayun te jairo bas skejans bata y yok te Jesús las ta lum desjole tamati yok te Jesús la yalbe Jesús bantagna la yalbe bokol te yakukshbatasna. Hermanos y amigos ayawayik haini. Ta templo tamadiakich temuka hualtik yakopon dik Dios te euka. Pero te lugar te bante mero hay te oración te meros profundo te mero aspisil yotan yaskopon y Dios te ansuinigetike. Mamejauk tamati templo. Mauk mateyuka. Te banti lugar te merias kopon Dios te ansuinik te merias pakans bata lum. Jalak tabanti hospital. Kala aybin merok ashkush yayay te ansuinike. O yo tanuk yash lekup tes papae tes mamae. Yo tanuk yash lekup tes nichane te aita chamel te no pos chamishe. Mero ha te ate merias kopon Dios sospisil yo tan te ansuinike. Hermanos y amigos te kawayika el mensaje ni. Pero biyun te teto yahmalitika Ay binutika kanopawai o capaz imaginarte kahualtike te ay tamatianae te tekela. Ay viescot un tiempo y está el tawotan y astok tawotan spasel tamantiana kala wayahtik te a familia wayahtik spisil te ansuiniketike te kanabahat. Hachan tamantia wayip.
ganabata lumtas tohol te kahualtike kopohansok. Yabashua wuns pasel te waye. Yabashua wun te kakeja nabata yok te kahualtike. Aunque Mike bin kakambe, aunque Mike bin aita wotan hanas paka nabata lumtas tohol ich atamuk te kahualtike. Kahual Mike bin akamadiotik hanas ya kichatamu kawalbe. Yabashua wuns pasel. Ok astula makawais pasel te waye. Pero kala aisha wokola, yashukun pasel hermanos y amigos, kala aisha wokoltik, yakehan tikishbat, yakehan batikistas tohola te kahualtike. Billon de hitlas pas de Jairo, San Lucas 8:42. Yun chamelish de hiptul Yantzil nichan te hay Juan Lachayev 12 años ya Bilal. Te Jairo hitlas paz como no pos chamiste achishiune te Yantzil nichan te 12 años ya Bilal. No pos chamish hayun las quejas batas tohol te kahual que kahuala kahual kolta yawu. Kala ay wokoltik, kala ay familia tik ay da chamel mero kot antigo hermano te ya skolta yo tik te kahualtik. Pero bail to shanate answinike que ni haug yas quejas baiktas tohol diosa. Ni haug yas pek ans baiktas tohol diosa ate kala ay wokolike. Pero dejate, hermanos y amigos, queja nabatas tohol kahualtik. Pero Jaini, te hitlas pas de Jairo, como las chun te jaya shuyun yashkolta iguante Jesús. Hayun aini hasbil la fe de Jairo. Te chun el yo tante Jairo. Haini ha fe yun te Jairo. Pero biti ay te fe yun te María, biti ay te fe yun te Juana, biti ay te fe yun te Pascuala, te fe yun te Juan, te fe yun te Pedro, te chune yo tan te Petrona, o te jate, bingile te chune la wotan jate. ¿Cómo está tu fe? Jate chune kotan dike jate. Más kilbin yashkota pasel, pero yakakba entregatas tohol Dios. Yakak entrega kush lejal, akas sakbon kush lejal te kahualtike. Hagitas pas de Jairo etas quejans batas tohol de Jesús como única y última esperanza. Tamati San Lucas 8:49. Yakto takop a te Jesús ottul winik te hachem taltas na te principal yun te sinagoga, o sea te Jairo hichu yalbe chamish te awan sinich ane mashawa beyiswo kol te maestro es chico Mashawabi iswokol te maestro chamiste achishaune chamiste aguantinchane. Ay, hermanos, haini un golpe taskush lejal te Jairo, Haini un golpe. Chamiste nichane lajish. Ya no hay solución, ya se acabó. Lajishkop Mike Biashuista pasel, se acabó todo. Hay bajichaguayo, hermanos y amigos. Gala hay problema da tohol Mike y solución la jonishaini, tranquilo. La yal de Jesús también dice San Lucas 8:50. Kalahich la yai de Jesús, la yal bete winik. Mameshiwat Hanas chuna
Hichme yashkol shite Jesús. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. De primera palabra, ya te cajualtique, de primer coplayal, al coplayal, mashiwat. Billon te hish de alte cajualtique, porque ja hay das caos pisil te kushle jale, hermanos y amigos. Hay las caídas yalikta, tojo leuk, jaini mashtunish. Chayis tukeini, tojo shanish. Te krem te yak te yakubel te achis te chayemishe mashtunish. Ahora sí, la hiskoblal, mashtunish. O ayal te ansem, winike mashtunatishkuun. Mashiwat. Mashiwat. No tengas miedo. Te cajualtique ya shuyuns tukelte ya llaves kushlejal te machamenishe. Ya shuyuns tukelte ya slekuptes te macha mashtunis koblale. Te cajualtique ya shuyuns tukelte ya spasta ya chilte bin malekukishe. Te bin mayuk sbuhts, te malekuk te sikilha. Yask atan testa vinos tukel te cajualtique. Aunque ve bailis tiempo, hijkte de Lázaro, chanebishk akalte chamen, mukulish. Calacopochte Jesús de albel Lázaro, lo cantalel. Y lo talel te Lázaro. Ja última esperanza te cajualtique. Hayas pas mandars tukel, hayas nas tukel te cajualtique. Mashawai ves opte winik te noticia ya shulta tojolte mala noticia mashawai hashawai betes opte cajualtique. Jultalel te noticia layal mashawutz iniste maestro mashawabi isbokol lahish. Mala noticia. May beshuista pasel. Tzalo tikish, lago tikish. Mashiwat. Mashiwat, hermano, hermana. Queremos mashiwat. Hay to shahun esperanza. Hanash yali mashiwat. Hanash chuna. Cree solamente. Vínate Hanash chuna de shie chuna te cree, ten fe, javi. Yahna te aitas caps tukel te cajualtique ja fe sibilabi. Das cuenta cajualtique may errores, may te un error o por mala suerte may hay plan yuns tukel te cajualtique. Aunque cashel mastunista ilel cashel mastunista ayel may bispas mawaya shiwon. Ya chun te cajualtique yahna te hay plan yuns tukel. Te ayues tu que ya shuya ya ves kushlejal te bin chamenishe ya shuyas hach ya vuelta te bin choholta lume ya shuyas pasta ya chil te bin choholista basura. Ay awai te testimonio yun te ansubinik te que bayel te ansubinik te choholista basura kohemte kushlejale. Pero cada taot yun te cajualtique Chahachot. Y abodiach il historia. Abodiach il skush-lejal. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te Jacob el winik. Te me las chun te cajual te que hichiashkot te bite Mike bin ora yayo Jacobel. Te winik te las nuk bay el Mike a las chun cajualdik kashish bahel patilias hil hichiashkot te bite Mike bin ora las nuk may das kushlejal. He aquí todas son hechas nuevas.
Chich te kahualtique caracot. Tasnate Jairo te Jesús. Maigmachayan la yik ochel. Hanash te Pedro, Jacobo, Juan. Soctesmestat te tudachishe. Spisilik yakalikta ok el sok. Tamelo tan yun. Pero la yalte Jesús te yo cheval frase primero mashiwat cheval chuna te yo cheval te mensaje yo cheval te kopla yalte kahualtike mash okesh mash okat ya no llores, ya está aquí el maestro. Lia ishte kahualtike schokinejo tikiste kahualtike mash okat. Kusaiste ya la cite. Lia ishte maestro y ascolta yotik. Mabachamente achishe. Wayal nash. Shite kahualtike. Las labanik de Jesús. Como snaujikte chamenishe. Snaujikte chamenishe hayun las labanik de Jesús y la win masna. Es que te anzuini que manis na ate bingilel yuel te kahualtike. Manis na ate bingilel te yip te kahualtike. Hayun las labanik de Jesús. Pero te jonej na ojiste bingile yuel te kahualtike. Yashuya chakuses te mara chamenishe. Yashuya yabe shans kuslejal te mara no pos chamishe. Yashuya schach te mara chohol talume. Yashuya pasta yachil te bin mal le kukishe. Te Jesús las nit hachel. Das kab te achish. Tulana yal hachan tut achishchi. Talita kumi. A ti te digo, niña, levántate. Hachan. Hitsuhtal chulel. Ora las tecans va. Las pasta mandar de Jesús te acaya bixuel. Tesme estat meros cham yotanik yun. Pero halbotik yun de Jesús te mame ayuk mach ayayalbe yaite bin otista pasele. Hermanos y amigos, te haya bayesta yail hay mensaje ini. La mawaite oshp al opleyalte kahualtike. Sachival número 1 Mashiwat. Das cheval chuna tamelel y yo cheval mash okat li ayiste kahualtike y ascolta yo tik te kahualtike ha aitas kav te kusle haltike te jairo el aigilbe te yuels tukal te kahualtike te hat ayadanae. Ya me escolta yo tic te kahualtike. Hay Jesús ini te la escolta y te stichan te Jairo, Hani mete Jesús te Jacopon dicta jujun kakale. Ma helonem stukel te diose, ma bakashel ma helonem nik shutuk te Jesús, Te yuele. Kash baikel stukel te yuele. Hanas yun te ansuini que te cae tiempo ini, ma vaya yilbek yuel te kahualtike porque ma vaya snopek stale leuk te Jairo, Te las quejas bata yok te Jesús, Yak amat un favor, hermano, hermana. Kalaka kopon kahualtik, kalaka taha wokol, o te me kakan kawich mu te kahualtike. Que ganabata lum. Acá está lum te ajole. Pa ganabata lum tas tohol te kahualtike.
Hichme ya escolta ya te cajualtique. Y ya me cahuil ves tú que él te yuelte, vinutillas ate te cajualtique. Mashiwat. Chuna. Mashokatish. Li aiste maestro Jame ya escolta yotik. Llanto vuelta.